ngin pulih mentang ngin pek yaga shti yaga kam chung apostol nong ba ar kot ka ba ar po nyo ka bokren pang ukris man bau don ha Hades lani ha Hades kene gede jing kren jong David aga sam go kan riu pang ukris kumnu bau blai un sepen mi pat yo baru yo ilpa bau blai un sepen mi pat yo Chris na ki bayap kum tau di tolpa uong na ba menom ino ye ka mensim jonga ha Hades ha ka Jakabom yo i menom ino ye ka mensim jonga Jakabom yo i damne mem sha yo ko jeme ban shem me ka pot kta ga ga sam kalau nak makan riu baru David Ukraine Jepang uang menom ino ke mensim juga ha ke Jakabom yo i na tu ketin Jakabom yo i ke ketin Sheol namar ke Jakabom yo i ke wan ke ketin Hebrew ha ketin Hebrew ke Sheol ti habo u Petros u yalap Jepang ke jemi paru Kris hagi kam apostol ngaba art kod arpunyo Ukraine Jepang ke jing mi pat jong u Kris baru ong kumne uong David ro la da bitolpa uong namar menom eno e ka mensim jonga ha Hades lamne menom sha e ko jeme ban sheme ba pot na ga jinkli de ne ha e u Chris udon ha ki la singi la med ka jubab ka de udon ha Hades mana kene nga la de hikai ngla de ai tu jinkai u Chris udon ha abis ha dujok ha ka lulong tam trai le ne ha ka perthai support le ne ka nyamra Chris udon ha to mantapat ngin pe je ke ne pat ka baar ka banta baar u Chris udon ha Hades le ne Hades andre ni yo bat ni yo in the Bible ba galong ta sha u Chris udon ha Hades now let's say that now let pi kan mau man thai gospel jong Lucas kalong ba arpulai ka krench pang kumno uto udaka lor ka ding pna ong atrai to kan mau inga na mi poi ha ga hima jame Jesu pa sho ne udaka ong halor ka ding pna ong si sha shang ong meng ni si men long lembat nga ha paradise but pimot baga to ga dukot ka krench pang kumno Jesu ulech paradise ha ga to gisngi baru tu dekat yang penaruh ulej paradise gitu usni. Let's see if you can mau itu record buat pimot Chris umdon ha jingtep I mean umdon ha Hades lalu umdon ha abis ha gitu lah usni udon ha paradise yang abshwa yok pi batai baklai Bible yok pi pulih gitu gue record nanti pimot bagalong kumta ngan itu pi kamde ngin sepoi cita Dona si na pren jo pigi berkat hoi kamet jo hoi hai to last ni kamet jo ko don ha lom jiktep dan ni ka don ha Hades dan ka don ha ga dujok ko don ha Hades tama ko mensim jo ko don no naipat ong ta namar ka khot ar punyo kong menom eno ka mensim jo ha Hades so mensim jo no ka mensim jong u Chris so hai ka mensim Chris ko don ha ga jing yap jo ha porbo yap hi to la sing lai me udon na Hades na pikan mau biar mentai ke gospel jong luk yonis pak wong ko khpa nga IT ha gi khti jme nga IT ga man se mar pi ong em ga man se jong Jesu ga don khti jong khpa no na apshwa ngin sa pojita ke dekot ke balai puwai gong kumne u David u yo il pa ke ne bot u da kren chipang ga jimi pa do Chris ba onom ya ka mensim jo u ha Hades nan ngan ngini pe ini ktin Hades ngan pulin ke Bible kasishwa ni ga BSI barim ka ong menom ino ga mensim jong ha Hades kaniru Hades handai la tapi pulai ga BSI ba thamai ngadon hangni la tapi pulai ga BSI ga ba thamai ka khlem ong Hades
ka ong menam ino ka mensim jenga haga perthei ki bayap so pimlaban khot pimlaban ong ka e babakla ka e bombakla pimlaban ong tharai ka bible ka si babakla agar kani ka BSI ba rim babakla leni ka ba BSI ba thamai babakla pimlaban ong ta namar ka bible correcting play but pimlaban ong babakla ka ba ngan ka ba ngamut bangin bangan pen EP deh ni ka BSI ba rim ka ong ka Hades ka BSI ba thamai ka ong ka jaka ada ka perthei ka bayap anu ke ba dei ka ebom dei baro ar gi dei tang ba ka shong har ko batai bat ngan ong ni ka Hades ka dei ka perthei ka bayap ka Hades ka dei ka perthei ki bayap now yegni khtin Hades haji shagri khtin Hades ka don khat way sin ha ga testament ba thamai ha ga bible borok way ha ga bible borok way ka don tang khat way sin ka taro ha testament thamai mar ga khtin Hades ka khtin Greek ye ga testament thamai thok khtin Greek so ka don khat way sin so ke egni ga Hades perthei ka bayap now lari pilai ben pulai pat mentai ke gospel jong Lukas ke nong ba kan riut kod ar pulai ke jiap jong ruspa bat Lazarus ketu khana spang ruspa Lazarus bat kumno yo Lazarus ba uyap ki angel ki wan ki rong yu usha ke sedem Abraham hanre uni pat ruspa uyap babel kong ule ched dujok te kod ar pulai kong te had dujok ul khabir ikhmat ba yo Abraham yo Lazarus ha sedem Abraham ha jing tengen hari me yeladi pat haga jinjar na to khot ka bar pula ka had dujok na to tin dujok ang to gade Hades te had dujok now ngakwa ban on pigni we pitip ne bale ka bible ka si barim ka bible ka si barim ka translate ni ktin Hades haga kam jo apostol no ba ar ko ar funyo ko ong ka khlem translate ni ktin kan ka Hades ya ka mensim jong Chris onom e no hapo Hades piti bale kam translate itu namar ude Chris so kam la ban translate itu ktin shaga dujok namar ude Jesus Chris so Jesus haji sha kat kum ginong translate ni kim nget le si bo de ma u I mean bo haban le shud dujok so you can translate itu ktin ki ong Hades but what hadin magi translate ye gani hadin magi translate ye ka bible biasa ba thamai ki klem translate ka dujok ki translate ka perthei ki bayap ngam tip naga e daw tang balesi ki perkhat bo de Chris so Chris non kam man hab man le che dujok so le che perthei ki bayap so ktin Hades ki translate ka che perthei ki bayap hara ye Henry haga khana spang ruspa bola ruspa ki translate ka kum ka BSI berim ka translate ka kum ka dujok boleh dujok namaro de ruspa boleh benyu Lazarus so udon hok man le dujok so ki translate ye tu tin dujok Kenegam de ka kubor bangin pule ya ka bangan hikai spang Hades ngan sai hikai spang ke Hades dan re ya mata ka pon ke bangi ka thong jong ne ka jingai de ban pen Egypt ba Chris udon na Hades okay Chris udon na perthei ki bayap so la dangi translate ya ka Hades kum ka dujok kum ka perthei ki bayap so Chris udon ha ka perthei ki bayap Chris udon ha dujok simple but man hagani ada keren fish pang tu ga abis Chris udon ha abis but iktin abis so la translate dujok haga gospel jung Lukas nang ga prat ko life way haga BSI barim ke translate ka dujok iktin abis so ga dujok ka abis ka Hades ka de dujok ke perthei ki bayap haga BSI bathama ki translate ka kum ka lu long klam try so ka lu long klam try ke de ga abis ka de ka dujok ka de Hades ka de dujok ka de ka perthei jong ki bayap boom
Saya ingin poin mentah. Sengap ha kan ege jing kai drong ajing sha dagi snem. Ai ka spang ke balai ukris udon kam ban yap. Balai ke don kam ukris ban yap bat ba un mi pat. Kan ege jing kai ke bashim por dagi snem ngala le jing kai Bible study ndu arjar kat khandai. Bro si snem ngile ege jing kai balai ke don kam ukris ban yap. Ba mi pat. But she seen ba pi ka spang ke jing yap ke jing mi pat ukris phimla ban yai lai naga subject dujok. Naga subject jong dujok. Phimla ban yai lai kan amar haka jiap jong jisu ulet shahides ulet shahdu jog ulet sha abis ulet shaglu long kontra ulet shaga perthai ge biap shaga perthai je po shaga nyamra ulet shene ge jaga na ga tara ho pikai hikai ge jiap ge mi par kris ngimla ban yai la ngimla ban kiar na kane ke subject ka du jog so hai kris udon ge jiap jong kat kum ke rom chiponyo ukris udon ha abis hak jing yap jo ukris udon kega abis pilatip ke nyamra ke to ter mentah pat ngipe ukris udon hadu jok om ke met jo ke bible kong menom ino ke mensim jonga ha hedes u habo itol pas pang ke jingmi pat jong kris ngi yap so ka shai hak itu ke las ngi lamet ukris udon ha hedes na ke pat ke ni ke pat kan ni ke Lukas long ke arpulai ke kot ke sau pulai dengan bakla ke ong kumne ke jing dua ong shop gini ong ta ke jing dua jong tu dekai lor ke ding pernah dak ong to ken mau yang anda me poi ha paradise anda me poi ha hima jeme par jisu pas u ong hagan sisa ong me gini sini men long lembat ngah paradise nang ini pe gitu. Now lada sengap hamanta lada kalong lada ujisu udon ha paradise hagitu ge laisngi laime ke eipat kene ke rom shiponyo ke eipat kene ke kam apostol arpanyo ba lai puwe ke boong men men sem jenga ha hedes dani we bala her shi jingjiliu shaga nyamra shaga abis ban walam pat yo kris na ke bayap ke epat gini lada ka longbo kris udon ha paradise hagi to lasing lame now ha shopping batai sho ngan pani phi khtin jong jisu haga gospel jo Matthews long bas long ba khat ar kat khot ba sopo jisu u ongkum ne ongkum bo jona udon kpo do kha lasing lame kum taru khonu breu undon hakpo khendo laisngi laimit come on jisu ongkum jona undon hakpo do kha laisngi laimit kum taru khon bri undon hakpo ka do kha sorry hakpo khendo laisngi laimit na nagi khtin jong jisu ngitip badala de ong khon bri gumot yela de ong ngan sadon hakpo khendo haga khendo laisngi laimit so lada pi ong mata em laisngi laimit tang kamet jo ha khendo kemesim jo kedon habaneng no pi batai bakla ya ke bible nama jisu dal ong ngan sadon khlem ong kemet jo ngakan don laisngi laimit hari kemesim jo ngakan don laisngi laimit ha paradise no khlem ong tau ong ngan sa shong hakpo khendo laisngi laimit. So now mentam shibo pi ong em hoit ke kelimat bo dukut mesim ulet cha paradise. Okay, shibo mentam pi ong ta kelimat ko tam hadin ke jing let jo mo paradise wan biang ken ban shong ban yap pat hang to ban shong lai sing lamit hapo abis lai sing lamit hapo hedes now ke jingkli ke bemi la ye pi ke berkat kumta haga no ke por wan here biang na paradise ban shong ong na haga no ke por na ke bible haga no ke por u here na bne na paradise ban here sekendo ban shong jai kendo now ke jingkli ba ar gini ulele ayu ha paradise ban le ayu shibo unta dukut mesim ulele che paradise ban le ayu paradise on pe unta em ban tharai ban ra yu niu ban walam yu niu dekat jong kadin phna ban bu shoi un maru langai hu jisu no pishu tharai pishu batai yakini ke namar pim sungo tho gamut ayu ke jing yau
Lada pi perkat bo dekat udon ha ke ding ha ke tu gesngi tu briu long ha ke ni sngi belong le paradise. So lada pi perkat ba ha ke tu gesngi u jisu dukun musim ha ke tu hi gesngi u jisu le paradise la ni tu dekat le paradise. Nganong phim ni phim pat sngo tho ye ke jing trem jong ke jing ya. Phim pat tip kemut ayu ke jing ya. Na ke ta ke dau ke khubor jong ke jing yap ke jimi par Chris kam mento je pi namar phim mod ba ha ke tu gesngi u na paradise. Now, people call it sebenarnya pong tai, pong sung ni. Nama adam sudah dep jing seng, so chua jing seng. So, lada people cut bau dona paradise mentah. Hadir matkul musim. Haganu por one herbiang, saya ketliu, saya abis, syahides. Pim don dekot Bible ban pensisa ya kata. Pim don proof, pim don jing pensisa, next tin jubelai bagalong ta. Ujisu uong hagani lasing lamir udon hakpo kendo. Baru dekai uong ujisu uong yoto dekai hani isni melong lembat ngah paradise. Hai nagaji kili gede ni, hai ujisu udon hagi lasing lamir. Hakpo kendo. So lada pi ong mentang lada ngi ong lai singi lai met hakpo kendo namaru ong dala de lai singi lai met po kendo baru ong hang ni singi belong lemat ngah paradise. Lada pi ong hak tu singi don paradise. Sorry lada pi ong hagito gi lai singi lai met udon ha paradise. Baru tu dekat udon ha paradise, ujisu udon ha paradise itu lasing lamit. Kabumut pide bampul kumne ke paradise ke don spok kendau. Lada piong ba ujisu udon ha paradise lasing lamit. Hagitu lasing lamit man bau yap. Kabumut piong ke paradise ke don spok kendau. Nama ujisu ong lai singi lamit ngan don hakpo kendo. So piyo ine ye ga jimut babakala jingi bangi tarai ba udon ha paradise ge lai singi lamit. It doesn't make sense. Ba ladapi ong u nganong biang ni ladapi ong ba ujisu don ha paradise hagitu ge lai singi lamit udon baru kupa udon sebeneng ha paradise. Nganong pi pimpat sngoto ye ga jingyap. Bala da pimpat semua iga jing ya pimpat semua iga jing ya ke bor jeng ke jing ya bar jing mi pat Chris. Piang let downstairs sang tu bai am no pisu tarai. Ubriu uba perkat bau Chris udon ha paradise hagitu gilas ngilai met sabeneng. Udah ubriu bom semua iga jing ya. Bala da pi ong bo Chris udon ha paradise hagitu lasing lamit pi dai ban penkut baga paradise ke don spok kendo namar jisu ong lasing lamit ngan don ha kpo kendo bat pitip kata kamlong basisha pitip baga paradise kam don spok kendo bala da pi ngai baga paradise kam don spok kendo pi dai ban penkut bo Chris don ha paradise hagi lasing lamit namar hagi lasing lamit usong ha kpo kendo. So smartnya slim thang mi okay to ngan pule Lukas kalau nggak arpo lai saya kira Lukas arpo lai kot was arpo lai dengan bakla iya arpo lai arpo lai oi baru jisu lepas syu ne dekat ong sisa ngong hame hagane gisngi melong lembat ngah paradise. So now pitip ke pitip manu bo ong ngi bangin pule Bible gumta sisa ngong me hagane gisngi melong lembat ngah paradise manu bo ong ngi ban pule Bible gumta ketu gajim perkat ke bo ong ngi bangin pule Bible gumta gade ketu gajim perkat ke bangin ju perkat ndah bau briu yap unam yap hanrei ulet syong
lah kadai habeneng le ni lah kadai hidu jok ketukur ko berkat kumto kapelong ngi bengin puli Bible kumta sisa sang ong me hagane sngi melong le bang paradise ketukur ko berkat kapelong ngi ben puli ngan ngin ye pej menta piti balengi puli kumta namar udon utu koma udon utu dak uba sisa sang ong me koma tengi puli no sisa sang ong me hagane sngi melong le bang paradise hagaji shagade bolong kumne ha por bo jisu kren ni uklem ong koma uklem ong full stop haga por bo thoru yegane omsham da thoi ka koma full stop namar ga koma kawan haga spas nam ga balanga ba class spas nam ga khatsan ngam kan mau pha haga por bo thoi kene omsham don koma bala dom don koma tongin pule ka khlem koma haga original don koma ngin pule jisu ong pa show ruspa ashanu de ka ong sisa sang ong me hagane gisngi sisa sang ong hame hagane gisngi men long lembat nga paradise don't worry na ko slai sisa sang ong me menta gisngi ong me mdei menta gisngi men long lembat nga paradise menta gisngi ong hame men long lembat nga paradise kade man long kumta mde sisa sang ong me hagane gisngi men long lebat nga paradise mde man pulim ta kade bolong sisa sang ong me hagane gisngi menta gisngi ong me kade bolong umta men sa long lebat nga paradise nganong biang balai nganot ban ong kumta kumne namar ladapi ong bahag to gisngi udan ha paradise ha beneng namar ka paradise kadai sebeneng okay ngi barong ngi ngarong ngi phiru pingi baga paradise kadon sebeneng so ledang ngi ong baha hagato gisngi hagito glass ngi lamet udon ha paradise then ngidon ya kajing persya ka bakhrao namar dalade ngi tip ba usyong haglas ngi lamet hakpo khndo so lada pi ong udon ha paradise las ngi lamet kemut pi ong baga paradise kadon spok khndo harai manga ma pingi tip baga paradise kam dei spok khndo kadon sebeneng ngitip baro paradise kadon sta so kabumut nagata da nganut banong kumni sisa ong me hagane gisngi nga ong me menta today ngau me menta sengi seng ong me menta sengi ong me men long lembat nga ha paradise full stop kade bolong ta namar lada ka long kumbangi juperkat ba u kris udon shabneng sa paradise ka contradict lut naphang ka persya lut naphang ya gi thot bible lada pi ong bagi la sengi la me udon paradise ka persya ye ga kam jangi apostol kalenong kaba katkot kaba arpanyo bad katkot kaba laipo kaba krenchpang udon ha hedes bad ka persya ya ka gospel Matius kalong kat kot basapo kaba ong bo Chris dalade ong ngan sa syong ngan sa don hakpo khndo lasngi lame lada pi ong bahag to si ulet paradise ka persya ya giba bon kitkot ha ka bible na tapi dong te kumno pat Jepang to go ong ha ko pa ha ti jme ai ti mesim go to go kran Jepang ka to go de kentin ka kran Jepang ka jing dkhut mesim jong mdei tang ujisu jong no briu ha ka bible don chibon kit khot ki ba pata ha briu ya ka kanik language he gave up the ghost u it yela ka mesim gave up the ghost ka de ka language ka de kentin jong King James jong ka bible jong ka English berim baja and I don't part he gave up the spirit o it ka mesim ka spirit now he gave up the ghost kemut spirit mut mesim ghost kemut mesim spirit mut mesim so u le umne ong ku pa hagi ti jeme nga it yela ka mesim now lada kalong ba u jisu it ya ka mesim ju hok pa bat ulai ka mesim yap hanya sha ka met chu ga ya boy ka mesim ju ka im ka le chu pa lada kalong kumta ba leipat
ka kam apostol ar punya ko menom ino ka mensim jonga ha Hades uklam bang menom ino ka mensim jonga hau kupa menom sya ka mensim jonga hau bakan don ha ga shedem kupa no uklam bang ta menom sya ka mensim jonga bakan don ha Hades so kemud ayu goto ko pa hakti jeme ay ti mensim kemud I give up nga surrender nga IT yala ke jing em kita gade ke jing mod jong Yesu kopa nga ai la ke jing em na ke banta jong ke perthai baro kita gade ke jing mod kopa nga IT la ke mesim kemud kababel ang upenok khle baru dukut mesim mau uyap simple uyap so hai Chris udon haki lasngi laimet man boyap dala diu ong hakpo ka khndo ngandon kum jona kpo do kha lasngi laimet udon kum taw khun bri udon kpo khndo lasngi laimet ban yo I nag stino rom long bo sport kot panyo u ebale her shaga nyamra shaga abis shaga lulong tantrai shaga perthespo ban walampat yo arsut yo Chris na kebe yap so ha Chris udon haga jing yap simple ha udon uyap full stop na ban kelipat ule ayu haga jing yap ju kata kam de kata jing kelikam de ban mi ji sha la pi perkat kum ta kum umpat yap uyap ulet shaga perthai ke jingklet shaga perthai chong ke jing jar par yo thia haga jing yap yo thia haga jing yap lam da don ke jimi pat na ke bayap unjin da la jot no shabom jikot baru poro om kumta lada ya ukris om syam la pemipat ngin lek ngiro ki bangai ju ngin jot no jot ngano bian lada ya ukris om syam la pemipat kita bangai ju uro kin jot no na kacing klik ni ngin jot kumno lada ngiyap ngilek syam baru trai wala dam don makana ka jimi parro nginom jot namar ngila lek lepa si nong kering nong manuk pasti nongkong nong kering nong bekat sana ngam bekat kot bekat pra ni ngam kan mau apa ngin sepoi si kaniro hawe isngi upol ong lada yo Chris om syam la pemipat kita ke banget ha Chris ro kin jin dala jot no nangan klim ni ngin kita banget yo Chris kin jot kumno lada kiyap bat kile syong baru draji so sebeneng lada kiyap kile syong man ba yap kile syong baru tra kin jin kum yap kum no ladam don ke jimi pat ladam don jimi pat makanaro kinom jin dala jono namar kala don lepa baru boleh so good luck kubor jangan ipor gede kenapa ngampat aji kai ke Hades pat ngimpat pulih gitu ki khatwai tili ki dukhat aga Bible ke pata spanga Hades pun EP kumno ke baja Hades ka kubor jonga ngane por gade ban pun ijingi bo Chris udon ha Hades ha ke jing yap jong ha ke las ngi lamet ke Hades kat kumbujing Hades gade ki translate Bible ke si ka dujok so Chris udon ha dujok man bau yap ngin se kendo ve part video